Si forma jago fie o le au fai pese e kalisia I whangatongo Amerika Samoa. E le nei tai au ina o se furu marfitu miru te utai nei le tu la se furu ma le tasi I le tātou purukalame whaapitoa. E le masadia I le tātou tuta ia e se I vangana. Pe ia ono tau si le fia ma whaailo atu I le tele la votaimi. Se I vangana. Ia ua iaini ma ta upu whafosei ai sili o na taua. E te tau o na whaalau te leina ia matoe fafunga ina mo le si le fia e lo tātou tino. Ia, mo ia o na tā pātou lia le te tā ma tātou talo I le langi. Ina ia vi ia lo na suafa mamana pe yo upo le pese. Ia o lo tātou nuua ina ia manuia ma lo tātou watu nuu tātou te mita ai o Samoa. E rau mawhai o na maleifua mai whanunga le lei. O le taimore wati a mantou ua se fulu ma le 7 minute uti e sumaritasi le tai au. O le aso lua le nei. Aso lua se fulu ma le fitu o le masina lo na lima o le nei tusanga. Lua afe, lua se fulu ma le lima. Ma lo le folau, ma lo le whaatotoa, ma lo le pale, ma lo le tāpuai. E upo masinia ile atunu fai vai tapua ia e manuia. Ia, ile nei la tai au ile angare leo le tua o le tau au na nei asiata. Ia, ona also breaking news mani mea tupu. Ia, ole ale teimi e avanua mai ile isi vaenga o si o mātou au waa. Ia, ole a mawhai foi ona join ni lunga o le tātou purukalame. Ia, ua yeira manatu wha malo a fua ai la ua maua. Le angare lei whasoa o le tātou matai siri le langi u tātou tau whai au lia le nei tai au. Ia, ua whaafitai foi ma whaamalo le tapua inga toi foi ma le manuia mai le whainga malanga mai me le pone au se tā lia tau nuu mai e na pō. Ia, ai sa tālo talo malava ma tapua ia u teilo ele ia se Samoa. I so se tafole nei lalo langi ai mai se lo tātou watu nuu I Samoa. E le I moe mana tu natu I tau alumanga o le aso le nei. Sa tau mate foi le ete. Tau mate wha mea taita I le ala o upu e masania I le utu ngana wharu polu to fia. Wharu polu na tūta whaitoa ma wharu polu o papa. Pe tua maniale so ma le usu ngā whono o le toe wha eino le whono I o na tūlanga masani ma o na aso whono. Sa fuafua mai lava I le la tūsanga. E tala noa ina ai le tala o le tupe. Tala whaatatau au tū o le tupe o le tātou watunu upo o le paketi. I le upuno no ua masania I le ngangana o asa uma. Ia, ua tausi la fiala Samoa whaamalo atu, whaafte atu. I lau tapua inga mana. O lau tapua inga I le mea lilo. E uli masao ai e peo le tala I le la au o le tamaitai. Ia, u te whaatalofa le ma ua folo fatu. Ia, ioe, o le live le tātou purukalame, a whaifo o le atu e whaisau whaanoi. Ia, oai se ale fia whaikala. Oai se ale fia I loa. O whaitala le leila ia. O mātou ngā ruenga o le tui natu, ma le tau longo. Ia, ma wha manino ma wha lawa I tele. Ia, sa whaia fo I se briefing le tai au le nei. Ia, ma nisi o tātou luia. Ale tātou company nei ma le au nanga le tautua. Ia se I mati ma au mai. Ia se whaatūlanga le lei e whaamata whai ina. Ia au watu I lumo le tātou watunuu. Au walau tapua inga. O le fesili numera tasi. Awa ua mauti noa. O le akako wo I le whainga paroka. O le fesili numera tasi la lea watula I mai. E tupu I le tolu masina. O ai lea o le atofia e whai ma tai teu mea. Whaale tu mau. O la unga wha Samoanga o le kia teika. O se tai inga whaale tu mau. E o mai tausi mea. Mo le nei taimi. E nei o se peipi sita. O nai fesili ia. Lea o le a whaatupu mana. Tu tātou whaasoa ma whea I le nei vaenga o le tai au. Ai o le tala mua ua maleifua mai ai Samoa I ona tafa te tele o nisi o atunu upe o au Amerika ua o uli whaasoro I le afiafi au se talia ua maleifua mai I le nei tai au e meison usila whaafafunga tu ua sau le tala ua le pasia le paketi
ua le pasia le tala o le tupe po le tala autu o le tupe lua afe lua sefulu ma le lima lua afe lua sefulu ma le ono mo se ulua i taimi po o se taimi o mi lava e ma fai ona whaatala noina whaamatalaina whaapena i le tala whaasolopito o le pale mene ma le kapeneta Samoa ua le pasia le tala o le tupe i lona whaitaunga mua po lona tō laulaunga mua se fulu ma le ono i la tau sa tutu la i la tau te pasiaina malangolango le tala o le tupe ai tolu se fulu ma le wha sui ma malu o le pale mene sa tutu la i te ena le pasiaina o le tō laulaunga mua o le tala o le tupe po le tala autu o le tupe lua felua sumare lima lua felua sumare ono lono winga pe ato e whaamatalaina sa moe lau whaasausaunga ma lau mai moanga ua pā le aonga le pākeki now kakau ki karie leanga tūlou o mea ia tātou te whaasoa ai ma mea ia se o mea ua levanga valo ia o mea ua levanga tapisa atuai tātou purkalame ku uia ngā mea ai o i ngā whai le mea mi o tonu ma le mea sao tu uri ta inga o le whai ngā malo e soli tū la fono e soli whaavai e le wha le tū la fono ina ai sa whai lava lea la ua tua i whea ua le karia inga ua te ena now a whai tātou te whaasoa ma tau whesiri mai o le ana le a yengi soka ko whangongo le melea ia te au ia elise mea tatu whanono ai o le matua ia o fia e umaka ko karangoi tua patatua e umatatu whaasoa po le alesi what's next a o le upu moni ma le upu tautino o fia e iai le tu whanoa noa o le mea ua iai le kau mawhainga ale malo sa tinga inga uma manau tai uma iai le totele ai o le malo sa fakuinga ile kua o taimi e tau ke o iai le vaenga lea kako fa mata fai le ia le fainga o le tātou porkala me mare fasoa le anga o le special program le ua fai e fai ar kako tau te ia ena nei ai o le fiaf o le tai au le nei tau te focus lava i le vaenga le utula i mai. Now, a whai o e whaangoa a oi o le tangata lea tātou te tutu whaatasi e tau te whinau ala meo tonu. Whaea o tō wao, whaea o tō ulu. Let rejoice in your heart. Fia lo loko. E le o le mea ea leanga kako ngau wai. It's the first step into righteousness o le whainga o le meo kongo ka inga o malo. Ave se awa tau te wawe worry po hai ke take we'll go into that. A le se tātou whaafitaia ma aleluia. Ma fia. Ua kaungu ura vaenga lea. E le ka kaunga ko io inga se pasia inga o se pakeki. Awa tau te manu tulou. Awa tau te manu ono o le whaapea mai ua fail i ele fast. Ele o fail se fast. Ele o fail le fast. Ua fail le leadership le ka ngaka nga ave i ai le whaatua tuanga. Nga ke ka ia le pāki sa o le fast. Yes. Ole maule na i tau one tau aveina. Ole manu lauti le na. Ele i fail, anga fail le fast. E o ai ala auli tu lou la auli le mali e toa marko rua sifuru le kuku mau. I le wha moe. Waka ape uma. O tō mō mai. Mai foi lai leanga le leo le atua. E ui inga o SCA le leadership ua fau vale, ua fau malo. Ua fia pure kuku. Upu umai anga sau ngoa, ele aki epiko pō me tailinga o soifua. Mole pule fia pure tutu. Whaapea leo la tau. Ai la tau te demolish pe kalepe inga ai le paki le ai. Leanga a tātou walu sā oa i le legality o suafa lai ko kongu o le paki. Sa moa e ma followers o ma i la tau muri la meo tonu.
ele lua se fulu esa ala utala. Yes, whether we like it or not, ele ko alua se fulu le vahenga le ko kongo le fast. Tau te fia ilo, ai to alua iwa. To alua se fulu ma le iwa ele ko alua se fulu. Tu sape tātou te tulou, leanga o vainga o mata, o whaalongonga o kalinga, o me kango i hei lima. O mea ia, e afua i a tātou va ai le to iwa lea. Leanga o lako kofi mingiska i o whiala ua whai iai. O whiange ua whai iai. Ia le o sava vali ko kongo le pare menge anga le lare kaya. O whaia ia whapenge i uru. Ai ko ki vai o kou iaka i a mai runga ke me sava vali mai lalo whaske por tate. Lai masi se whikir kiro scamera. Wa nei le nau i tō whinga. Anyway, koe fo i mai kongo aziata, toi fo i mai isi whea kurkana. Le wang kawhia sau i le ofisa ka kwhia whaasoa. Le ngai langona i utino. E ei nei tamama tina matua ma le to telo tatou. E fia nau ina ia wha manino ma wha mala malama me ia. I lona vaenga au ili. Walanga o kala i ama e vaenga de kongo le pale mene tatou taitai. Nga o me o kala oko. A ora wha mangingonga. Ma le wha lau tele ina. O le siapo lau tele o Samoa e ala i wha salalonga ma le wha maninonga o mea. E watu lungo le tatou proklame le tau te iai. A fu o proklame la ua kalangoa inga i kongole. O tūlanga ia o le moni ma le wha mahongi o mehe kalangoa i le tau te iai. Ua talanoa ina i tutono le palimene. Ko e alu waire keisi a koa ngafi. O whai makanga le wha masingo ma lo ia ma keisis. I le tau te iai i tutono le whale wha masino nafi. I le wha talanoa nga ma Samuelu. Le ale winga o le whaamitalanga waloa ia le avatunga ona ele ise mea palafu evakua ilunga. Toi fo i mai lan tātou anga i le mele ua tūla i mai. Yes, o le uo i le whainga palota. O le lau vatua le otonga na o le ono a 5 minute. Ina ia toi whangua i sou fina ngalo. O ne tātou tala mea whaasolo lea. I vaenga lea o le ahono tutupu. Leanga o le mea nino lava mua. O le la ave lau haru fia me. E ave langa fau kuanga i lea o le malo. O le mea mautinoa le na. Yes, le ua tik le pusa ua feio le pakeki le la au e whaiwhainga paroka. O le pusa longa lua lea o le afa kapenga ina ia wha mautu a le o e whaiwhainga paroka. O le faukua e le sa avea mparamia wa no longer, she's no longer. Ioe, o le aso ana nei na muta umai lo lato umarosia. Muta umai tofi wha minista, muka umai. Wakaput uma mea uma. Ai toe pau lava le vaenga lea e totoe ha ia hafia me tu lou le tofi o le palemia. O lana ngā ruenga o lo o sapela mai e le whaavae. E aru loa oe e faukua le ao ma malu o le malo. Po le a, le mele o le a fai. Ma kofi loa e le ao ma malu o le malo. Kusa, e le aru e faukua i le ao ma malu o le malo, po e kia teika nou, e le o sanga ruenga ngā. Even though e ki fai kaua kui leinga, ma vai leinga o anga sau ngonga, e ha kamongia ma iei le aka o kui la epa. Ia, i anga sau ngonga ngei. E a kangia mai e kusa o lai tala noa ai pei o lai kango paint mai le aka o kui la epa. Ai ele o sana ngā luenga le nā, ele o sona malo si anga le alu e faukua rea o le malo, e kofi kui la epa e kia teika, no, that's not her role. Uma le leang fai kaunga asiaka, alu e tatu, special. A mau me foi leva no sunga loia. Ia ai le ese a foi. Ma le vaenga o le wa vatu. E pau langa faukuanga lai sa pela mai ele fa vae. Alu loa e faukua le ao o le malo. Kusa aku se siku alu loa e fako ese wo feo. Wo o ngasala wo ngasala tele lava. Alu loa e fautua. Ku langa o fainga paloka. Wale manguia langa kala o kupe. Ai pule lea o mamalu o le malo. E ala ilana whaato whala inga o loo hai ia mai fo ira kula fongo e le ku fawinga. Po ai. O le a ia filifilia.
e fai mataitai tausi mea le tu mau mo le nei taimi o whaatapena whenga paloka. O le fesiri, o le a se faukuanga, o le a, o yo le a le tu o le fautuanga o le a ave lea o malo le malo. A o ai fo i lea o le a kapenga lea o mamalu o le malo. E tofia. Lautango e wha e mokur kilipi lea, o le saunoanga a fia me. E ke whaafafonga le ma iai ma toi sila to toa wau te roa na le lae mo isa e whaafonga. A ua rush uma mea umai lo mafaufau. Pulesa uma mea umai lo mafaufau. Wa e tau le mau tonu wai wa te uma. What? Really? Ole aka ko wo e whaire whainga paroka. Ai e iai to ai lua sa talanoa iai fia me. E iai ko ai lua sa karangoa iai fia me. O kuaku o langa kalangoa i ko aia. Ngā wavala mai iai i le mafaufau ma le tau mai tau watu. E kau manga o fia me a faukua pe kofia le aora malo se kia teika. E akangia mai e kau faisi umi inga ia. E kau faisi umi kusol mele ngo whakoi. E pia wavala mai fōringa o le whamkalanga fia me. O kuila e pa fōringa lai ngofu e kau wavala mai. Ai si tatu atu ila na saunoanga. Leanga e eile whaata ua o toa ia sa ungoa iai. E ao fia ai, ma le fisili e whapea, ua ka penga le ofisa o whainga pāroka ingai mea. Leanga u te loa le lei e le ita pena fia me e feio le pakiki. She was not expecting this. E ngake lei roa e kupu. Do you know why? Leanga umakako woiranga kaukalanga wha mawai. Ua matua le maumanatu sakaria. Ioe, ua matua le mautonu lava sakaria. Ile tu langa o lana wha mawaienga. Aiole atatu wo, Ryan, can we just have the clip prepared? Whafonga le lei mai lava. Alela atu e vatu vaenga ia. E whata pena ilo whingalo, ai umalea. Wha mangingo kula ia lungo le tatu purkalame. Ia vaenga au ai fo kia take a government. O hai e kakau kia tika leader. Masiana paenga. O hai e kakau ave wai lua ka ngakai e wai lungo linga. Mua. La aulia le mari e toa. Lua. Or koe kofi mai o le sa ave mpare mia mua. Ai o sila u whaafonga malau sila. Mai tau le leia leina ma vai leina. O le saunoanga. A le sa tu le tofi pa le mia o le tatou watunu. Ile pa inga lona sfuru mare fitu ia ile nei fata usanga mare afa ele akol le lima ka usanga ba ele akol pa inga ale la tatu wo finga palota. Ryan, can we have that clip fa mole lava play Maulela o fionga ile fon fitarai o te fasile sila alo ia ile parmeni a pasia le talo tupe o ile laula wa fono talo le tupe mo le luafe lo lima luafe lua ono apasia e fa awa o fenga malo ne ai a le pasia pe te fea le tu la fono le talo fa tau le tupe ona tatou fanga solo lolea ia ingo le tu la fono fa vai e fa ta ape ai le parmeni. Lau fianga il fong fitarai te fia pai pu lava ile tu langa o se tapenanga mo se palota fa fose. Awa o tu langa masani o fainga palota ile mai awa se pai inga e tolu masina e fanga solo ai tapenanga mo le fainga palota e au fia ai le aso e fata ape ai le parlemeni. A fai o le apa u le talo le tupe. E iai ni toa. Onga e lua. E ono le mwhai ai. Ona fai se tapenanga mo se paro te tele. I to tonu o le tolu masina. O le toa mua. Ia, le opose li lo fanga solo. Le fafowina o le stala o tatou lola palota. Ua longo mai le ofisa o fanga palota.
ua ausia le 52% o le stala i le tulaga aoao. Ae o loo iai tumālō e leʻi ausia le 50% o latou lola. Ma o loo iai foi nisi o i tumālō e leʻi ausia le 30% ia e aufia ai ma tatou tumālō tele i le vaimauga ma faleata. O le lona lua o toa o le aiaiga i le tulafono faiga palota o loo iai nei i le tau ona le stala sui tauvā o faiga palota i le ono masina i luma mai o le aso palota ono masina e feteʻenaʻi lena aiaiga ma le tulafono faavae o loo aiai ai e tolu masina e tapena ai se faiga palota tele. Lau fionga le fonga fitarai man mamalo o le parimene. E whainga tā ona whangasoro tā penanga masani. Mo se whainga palota i lunga o le tulafono o loo iei nei. Ma o le a mo umi ai. Le tuina atu o mata upu o whainga palota. Mo ni whaatonunga whaali tulafono. Mai le whaamasinonga mauanu. Lau fionga il fonga fitarai man maru o parimene. O le isi vala taua. Pe a whape pa u le tala o tupe. Pe whape fea. Ona whaatupe au nanga le malo. Mo le tausanga whaatupe fau. O ai inga o le whawai o lo iai. E whaatulanga le 25% o le tala o tupe. O le tausanga o lo whaangasoro nei. E whaawa wai ngā ruenga ale malo. Ai petai. I le toa lea wai ai. I le mawhai, po le mawhai o na tāpena se whainga palota i tutonu o le tolu masina. Ma mana o mia ai se taimi whaau popo. E ono le lava. Le 25% o le talo le tupe. E whaau awai ngā ruenga, po au nanga le malo. Ai le i pale mai. Se whainga malo fau. I le mai ai. O se palo te tele. Ia, lau fionga le fonga fitalai. E ui sou finangalo, ma se mātou fo ia nganga e whaau au le tātou ngā ruenga. Ia, o le saunoanga le na a le fionga i le sa vea matamaitai pāle mia. Ai le i otu lai whaasoa ma whaalau tele. Ia, whaafelo i atu. I le sunga le ataua ka whana ia ua lango le A-team o ka ua pio le SWAT foi ane SWAT team foi le sio la on call like a po le ale le manga yo ia afurmoenga nga o nga sau nga sau ar ka ko call sign foi le wa ka nga runga report to the center. Report to headquarters. Ia e kia i uma me uma. Ia o ke ro pera sunga sa ka poro ngir kai o. Ia ma fe. Ia ma ro so ia i pake uma. Ia o kia i anga le anga pake. Ngat foi nga me mo. Ia fatalo fa. Ma ro kon mang mo ia. Ina sunga ia ma foi ia. Mai mo ia la ko nge kai mo kai o mo le fiafi. Ma lo fa taitele le vale a taua ia o fata wale o to ia mo to mo malu. Sa mo wa au fia fo i ma au fanga i lungo le tātou porkalami. Ia wa la ngona i tino. Wa mo mia ngai ki ngā maka mama wa marko kele. Se toe rephrasing of au ili o le mea o tūlai mai.
fa mangingo le ala lea o manatua ele umila le tatou wa se tatou wa special program le na ole issue la fo ile wa tula mai ia ma se ma fea le tatou tauta ia ele sa blade tonor fa famsino le sona na ia ona mai ai lea ia ai te tu le mata ile tele o isi au tele nga mo le tatou proclame masani le pona nei malo o le tau ai tau no mai o le sa o playing le tatou le tulanga o saunoanga a le fionga di Safapito. Yeah. Samoa e iai vaenga tau alava. O lea sa saunoa iai e ui e pei e sau malelangona pei e pei e pei bu kau manga o ia fia me. Pei musu rues. E whailoa mai whaamore mole awange o kou vau te le pasia langa e ke ua whaale kongu ele o lava ia ka penganga le ofisa o whainga palo kam turang whapena. Si sing. Ki makau le fau le vang fai loa kom sing po le early election po lan me fai. A fai e mua e fai ngā pāloka puso e kape e whao ngā le lola kuai. Na usaungi le le kom sing o fai ngā pāloka. So e kau kere kau whaakari langa mere en kau mai ngai. Si sing. O to ai lua ia sa sauno ai tamai le sa ave ia fa maru rupe aru kako fai mai fa fonga mai kamai kai par mi pu o masangi e o talo ngutu ile upu a le sa ave ma pale mia e lua to ai sa ia ka mo fai fa mangingo ko ko ngore pale menge nga le la fa mai ora ko amua a wona ngalo ya o to nei le pale menge a fai ai le pasiar kala kupi e iai ko ai saunga ko amua fa mai o le lipoki mai official fa nga paloka nga o le lima sulua pasengi wa mai au nga le skala o le atunu atoa lola atoa nga lima lua pasengi fa mai e iai fo i isi tu malo ele io o se lima se furu pasengi le skala la ko ku malo e iai fo i mai isi tu malo e taipei o vai maunga mawhaleata, le sa ia tā ua. E le i pāsia le kōru se furu pasengi o le lako ulora paroka. O le winga la wha matalanga, whai mai, ai kou ke le i vouti le aso ngei pe pasi le, pe pasi pe le pasi la upakeki. Wha mole consider. E iai ko ai ai ongo whare kongo isi a kako wamio, e le i ready a, so o le wongo whai ka uak. Wha mole. Pe ko ke le karia inga la ungo fa so kura fo paroka mai pe ia pasier kara kupe inga ia wai nge ise kura vangol official fa inga paroka ele sanga problem mai le sanga warning le commission of inga paroka kwala ia mo se me ka fo por fu nga vai ele sanga vai ngale ele o se fa fika udi ele se fa fika fo lona lua o le to alona lua samo fa mai o le silako e kakau o nga ongo masinga e lesi talai le sui tau vale fia ka mo e whainga paloka ongo masinga a o le io o ile aso palota 6 months prior before o le fisidi rai o mafofau o ruke ke ia fia me o le vang kako pisa mai le early election kalu o nga ia ngofo ia fa sori kura fongo le whainga malo Faku ngai sori kura ngai sori fa kura fa tura fono loa sori tura fono loa ile ave fa malo si or fa nga malo ai ki ya ye nga ki nga inga e au mai le fa tu ile tu sa mo tas o le la popole o me ia wa ko si la ku le ngongo ila o momodi o lo ngo la popole la ko paki yo la fa pelanga le ready paki va ila tanto ye sa ai se ma la va ia le kulanga le sa ngo ye male whainga malo pa ulpa keki. Ei. Ele apala ele mere. Ele apala ia. Ele apala ia. Lenga vai la tatou ia i le mimilo mea wa le ko si le fia sa mo. Kasi le mimilo ku kusa le lei matu le patulo. Vai le mimilo ngai fia me o le pi onga. Le langa ngo manga o play ya tu vai nga le. Fa pe ia o manga ia masa o langa me le nga fai nga ngai kulo. O le mimilo nga le ngo foi mimilo fa mai. Ia lo ato fa upuina le ato fa mai. Ia o le ala ile ready mako sui kau va e le skala. Walanga o la sa pela mai e fa vai. Apa u lo se pa ke ki me fa pengi. Ngare koru masinga. Ngare koru wa masinga e fa ka pengai. Pingi ro mat paroka.
Ale ua oso au mai le skara. So what? Ia mare si mea kai mila vanga o ese, kai mila kau longa fai lako paki. Ola ua le vanga. Ola ua le vanga o. Ai le fa pesi longa pa ulpa ke king foka ma kono sangi. O nga o ele se mea nga e ka o mare si mea. Ele o ilo e ka ko fanga ma long si paki, ese mai le chapipi ma le fast. Ia ma tautua. Ia ma le Samoa First. O paki nga o mga le skala, pa nga paki. E las mea la pole fol paki e fia mea la ko ia walanga ele se la ko paki. A fo ilale na. Ia, o nā ruaru le o lana saunoanga, o fo i le tūlanga o le tala o le tupe, o le lusu 5% o le kala o le kupi. E allocate lea mō ngā luenga whai, atang maa kokongi ngo kanka whai ngā luenga le malo. Lea fo ila ua ia sila. Whamai a whaapea e le pasia, longo winga. Tasila lea afianga. In which is, ele I vale ku ulima le whainga e ngai o kua amang yo maku or whaavai. Whaku o lewa ngofo atu I sesitu, o lewa ngofo koe question uma mea le whaavai. Pe kala whea ngai, marku ulanga le upa ufa afua se iuba yaila utatununga le atua. Ele I prepared, ele I ready fia me. E palasi le aso ngi. E se me lang mafafau, e se me rokupu. Yes. Ele I ka penga le lo matua. O le aso le nei e palasi ai le tama I paperonia. Wai le se paperonia keli. E, o mo kwa paperonia. Whakora mai. E nano wat. Na lilo yona manatu te ilore tua patatua na leina ufa yatu le atawa. Ai muli play le kiripi lea. Ele I ka penga sanga saungoanga whaafkai ma sanga saungoanga whaamawai. Ne ai. Wa I lost a le lo makua for words. E sili e kuro. Ele ka kere ka vek. Whaafetai le sunga le laule le mali e toa. Na toe tu lai e toe teu le leila. Ia la whawhewhea nga whai ngā ku. Sa o le whawhawhinge. Whawhewhea nga ku mai whapenge. Inge, watua e runga o le mautonu. Ia ngai whako e se la ia leila u kāpenge. Ka mai whako e se skolo. Whawhewhea ku. Wafo le mela le ngai whamoe moe aku le epa. Wafo whamoe aku le epa pasi e la ko surongo. Sulima ma le. Malana sfuru iwa. E pasi e pakeki. O konge kure pa la pasi. Le la wo kuma lo kwa fa le kongua. O matua tasi are so your HRPP. Le sa tu la e pasier paketi. La nga le te va ia tu to as fu wono mai ai. Ia. Ko kasi. O maulolo. O maulolo. O maulolo ta vita. Ia wa ka ke lo kasi de ka o le lisi. E lisi pa ki fo. Now, ala ata ola li ato. O ia ile mo wala vandole nei. O ai wa le la ave langa fo ka kiri o se ke wanga lo ke wa o le popole nga pole ia fe be fa pe ke o le pasi fa fenga fa ka mo el fenga malo o le bang ka mo el fenga malo ingo wale fa supplementary budget el malo o le bang aru malo ko nga fenga le fa la me la pole ka mi mai o le winga na le te fa tu o ile e atangia mai le tanga tamatua le mautonu o tei. Ma I fo ila si la fia I Samoa le tunu ele I perform as a leader. Ele I perform as a leader le tu inga tangata. Yeah, anyway, o le la ka ko okay. Now, o le fisili la le atawa. Who will be the caretaker government? Leader. A ka ko sa o la uli. O la uli. Pa fa pe ka ko sa o me kong fai. Awala tatu tarano nei la I le fai unga le malo ka kefia me wala ngolanga faukuanga le la alu ave. Ai ai la le oi ai ka kianga mokua la fia me. E ai le leina lana vai leina lana saunoanga le na fai. Yeah. Na ia sauno I fa pea. Ia au mai le tau fa tuanga o le a o alu e faukua. Le alu malo ilang sauanga fai. Fa mai a wale faukua. Alu le fa mai ia e ia fo I manisi o vaenga o mata upu e ono toe fisilingia I fa masinonga lo na fa matalaina. Langa sa wanga. Pa msingonga po upa keki. Dai, o le winga la ukala le yako. Longo winga o le ia se fofua nga fia me arwe avengi ngisi me fa masingonga. Nga. Ia malanga vaenga le.
po o le mea o mina nga i le fofonga whikalai i le keisa lea nga nenga whamai oi ave le remove. Ia o ave me ko remove o le wale isi. Ele isi whai ao ngā mea man mele o kupungi. O mga upuro kupungi o le pasia pakeki. O ngisi mei ko ako. Ele afia i mga upuro. Malo, whaftai. O le fisili, ko e fo ila le fisili le na avatu sa moa malau wha saunga. O ai o le a kofi le ao le maro. O ai o le a tofi le ao le maro. La tato wo, o a vaenga lai karangoa mai e le wha vai walanga i muri kai i le wha vai. Na nei a vano mai sa uni o le a maua se a vano e vatu ai. Ai ona o le sa wha soa masa ili le whingalo a mesfo inisio loia. Ia ma o me ange wo umang karangoa i sa ungi mua. O le ala le vaenga lai sa pera mai e le wha vai. E au mai. E ave le taitainga e ono tu e tu maloa. Pe mau malo. Le vaenga whai lai lau ki houlinga le majority. E ka ia ai le whainga malo. Now, who holds the majority? Ai e iai lana me ka o le majority. E kaunga a koa le lusu marifiku. Ia, kaunga lusu fiku. E tauna lua se furu marifitu i lunga. E hold e se ka i po se vaenga whai. E la kou ke ka i ngai le malo. Ia, la ka kongo. Ele in coalition whai me. No coalition. Ele isi coalition e whaia. Ia mangkuala, ole caretaker. Ole la aveanga i whako whala inga mangingo mariko whala inga loko ale aur malo. Now, se kakaranga waka isi le aur malo. Who is the aur malo? Na go special po kala mere. Who is the how ole malo? Obviously, yes, o ngā uko si la fia. O ai le au mamalo le malo, o le fionga, le tui ma le li whano, sualovi, va le toa, le lua. Sa alu se vaenga whai mua. Lango le uka au ka ke summarizing. Pe masaka moe mua. Santa moe. Ila lo le HRPP. Ja. O le a se isi vaenga sa iai. Sa avea mua matangata whai ngā ruenga le malo. Tanga ruenga o leo. Fa solo mai o ia fo yo se loia. Male no. Tato fo mai o aina tofia ina o ia fai mao le malo au tu mai fa la to finga malo. Kula epa kokas. O le HRPP mtu le epa. Tasila na paya inga. Mana tuare suinga lea ina ua afu le tautua le no for sunga ma de toa. Ona suirore fo ile kula epa malanga vaenga. Ai ai ngole tu lai mai o malo le fa pena te ilua la tu pa inga ona pale leo tu pote mesese le fionga de tu ya tu mai a leila na lua pa inga ona pale mai ai rolea o tu mele li fano le lai ke o vakule short summary in ia va vala ilo mafufau ia tatou le tu langa le malo ola na lua i pa inga lava leana fai o mai ai le to ilalo le HRPP. Fato alima ina tau sanga na pai inga. Ai palasi ai lo ina ma le HRPP. Le to tsisi mai. Ona yatai if we can have some of those photos Ryan. Ona yatai o le tulanga mo yo le loto to ina. Sisi la kai mi kongu la lo bebe si fa le kongu fanga malo. Kai mi ke o kuila e po fa inga. Ke o kuila e po fa inga langa. Al te mire na fusi ai el toina. Na lua tu ai tai. Ia ma fa loto tele ai atu epa. Fa malosi ia. O te fefe. Au te fefe. Au fo e te loto tele. Sao discoi. Sao vi se au kama au ke fefe au fo ke roko ke. Ora tu langa la le na tu lai mai. Now e ia se so o kanga va la ka le au le malo anga ia kuila epa malana fainga malo o le tali ioe ele se nga kala o le kali ioe te le so o tanga va la lata ioe o i fo ina fa fainga tai ona mawale ungo le fast le amatanga o tato male lenga fisusu ia i fo ia lenga fai Amoma. Fai lesi so ai sui. Fai lesi. Io fai le afiafi ai mana mai va vea u ko sui. Mantua pau fo ile o se ao le malo na tupu mai ai tu ai nga male lenga ia.
mo malelenga ile ia dosta ilu su fai tu la nga le la ka ko wo ia a mai langa fau kuanga o mangingo wa ka ko mala malama what to expect ile a on ka ko malo le ia iyo e atangia mai o se tangata e matua mafana le mafutanga now peilang o fai aku le atua sa mo se ava no matou te fai sauninga ma leor malo last year ke rola o faftai ngai le tua la o foi sa valinga fa sala la sa mo ai ma va no matou te nuti me manongi fatasi pe ke le pe pupu se kai mi ai sa mo wai se ava no tati fa longo inai na sau noanga sa faia e me se foi se matou fa fe ngai nga matou wa sa mo re ngomo ko ngai o i foi la le na fu ai la utala le no fai atu ile fa matala talanga mai ngai langa right hand man le sa la to fio le mele sa ku pu o i vai lele kuro ile moto le au malo ina o so fa malo si ya ko kula e pa mani mongi le nga ma fu ai nga ko sui le malenga o mang fa makalan mele le nga o le upu le sa o ye tu le e pa mali moni matau ya tui maleli fano o leo mai ai fia me mana audi e kuri oe ko so upa mama faranga a ele ko e suia la malelenga e kuri oe e pale mai no fast kuri oe o kalanga aves ko inga ku lo le fionga le malo o le tautinonga foi na le fionga le malo o lo na mafau nga ko fast kiria lo manga ai pe ye te ina ua watu koe fa popo fa aqua langa lua paia inga o ila no realizing ai langa sa ngonga realizing inga ua kau fa valea nga ye kule kusa o tau fa leanga ai e pangalea nga suia ya langa malelenga na o mana suia le malelenga nga lunga lo o pas o yo le tavali fa tali se lo mo lo i fa la tai le na mala mai le tai au o tu uma pasi fa le la kai o i vailili e to pui le la tu tamalanga o tamai pui le frefito la inta wa anga kulo fa le la kai mar kulo sa longo nga ru fa vai ro fofia o a sisira la o ka fa se onga o ka fa se o le arma fu anga wa lintar no fa pe asiata o mtau ma le alingi ai o kele fefe o kele e sui ai la ukarangoa le anga ai se me ngo learn mai isa wanga le fionga ile o malor maku mafukanga ile roku e sau no mai ai o yo tanga tole tu so ia ke aula o le talo sanga fo i a o le evakua fo kuanga afirmi o le talo sanga ma le tu ala lo le tu te ya e fa leo uma ko ile le lo langi o sa mo ro ngau wa inga ia fa ia le amio kong mana ia le mai o lau malelenga a mai lalo lo fa malu oe fa mo ro kanga ka ke siang o leke mo mai le ato yes o le fio ngo le malu ala ngolang sa ngonga le o le me e se inga ia mai sia o malu la ngo ia malu silon tel te nunga fa ke usian a fai la e mongi le ya kawa a fai e mongi o la audia kaunga sau ke tika ai sea lenga or fa maungi nga o le kua e rusu iva fast e rusu iva le rusu furu fa mo ko fa manga ku le fio nga la nga o ia fo le loia e le i kulia le ko iva ne e ri kulia ole vaenga na le e tau mana tu fa so ia e fa ia fo i mana tu mara ngona to tele ila to fo i le la wa le fa va la vo matemateka ai a faia o le fionga ile ama malo le malo o yo tanga to le tua e faia le amio tonu le tua o le faia fo inga o le mea le karango ma ye fa vai o le ku e ave le majority le fo inga ngoi ku re pa man ko foi kara ku re pa le faia nga press conference le fai so fia par mea la audi la ya yer ngumela kai mi le i tai mi tonu ale le i nga ko ngorang ku kudi e man tua le nga sa ngoa ya ku le pa
ala ngai pala ai lauri pala ai ola auri le ma fa mai anga manga o roi parmia la ia ngumela so lai mala malama le tu la epa o le fa vai ngai se pela inga mai e ka le kanga ka o lai ai le majority o le majority e ka kaunga run nai se malo lu su marfiku pasalo le kulanga fa kula fonga le ka ki ma fa fa ye la se mga ko e ke o sa fa pe mai fa wa o fie me le ko le va sulas corrupt nga kongo to low level mamando le malo then he will be the corruptest pe face u fa pe ngasi corruptest lela alo me le corrupt le ko le po alela corruptest ka ko fa ya upunga ku e fie me no le ala ko fie me o feio yo na fa ko wala it's possible wa sa ke fa pe ya la ke ngi kala ya fie me o ya kulepa kele manga palmia ia limon ia laudi ai pe ia fa wa le va sulla sofia me e fai el merga nga fai el merga o ila le wa le mai e ska ke siangola nga ke ya o i ke mi mai le ya taua le nga o tala tuspa ia o au upu e taua me tonu nai oi o au upu e ka usala ngai moli mau o mai matu ma le langi wanga live Sisila foi le il vanga le. So Prime Minister Fiamena Naomi Mata'afa announced her intent to dissolve the parliament. Constitutionally, this requires formal approval by the head of state. On parliament will be dissolved. Pe ole afa tapi. Parliament. A date for general election must be announced within a defined time frame. Often, I'll tell you, so depending on the Samoa constitutional rules. So, the wing or vangale over to Fape in a family, no tattoo what to know. Ole what you have your mail out of what learn malo. So, la kako fakari kalila, it came a show way down malo. O mailana malilinga. Mafai loa mai loa. Vaenga umaia ma vaenga tonu ia ma le aso o le a ko lai le kako whainga paroka ai mana tua mai le vā lea o le kaimi e sa wai lea ma mano le malo e fio mai e whailoa le ma le kaimi o le paroka e le ku whauinga lea ku hu e mo mia lea le kea teika sa o le kamiki sa o i lai sa wai kukungur kama pi i voi le misi Amerika tika mai kama pivo undertaker ai enano fa ya jure ya tawa ile i winga le al mamalo le malo because olanga le angava o i or tangata o le tua o le ala o le amakua ko e testi i pe moi e fai asi umi o le kaimile wa le fa mai umalonga sa do le al malo e fa ka apel palmengi onga announce le ye le aso le fai nga palo ka i kongo luma sing ma no go ko suraso de suraso umala fa pengela e kula vai le al malo el mun muli long suraso fo ka announce le ye le aso le nga ka ngo i va suraso kon ma sing lo winga ke teka okay, if I see uminga, what's it all? As you see, mai. Okay, let's count le aso le fakikainga. Wala ngai le mafainga ko ole wo uma bole pasia. Le parmengi. Le fu uma nga fai ia sa nga fa ma vai. Ma me uma. So now ole ali va ku ya au ma fanga. Ole au mamadu le malo le vo fa ilo e fia me ia longa road ma io e fia me okay le la fa ku o langa fa ku nga pein o fa yatu e le isa nga fa ku nga ko ha fia i fu manga ia i se kai inga e ta bo mai de ta no o ia la wo fail awange e fa ia me le nga fa inga ia longo e aru kangi o yor kom singa je ba ko mai e de ira se me la e fu e ko fa sa fa kuanga ma ko la vea ko mo lo wingo o e ke pare mia no o le o fe o le se ka ko pa ke o le se ka ro kupi ke e uma kanga kai o ka ko wingo oi a fa pepe la ko le fa kuanga la ku karsanga
ia mana tua la ela vea uma mai la lo if it's not under the constitution ele ma fainga faia mon mama mo ka esa e tasi ale vaenga le o mai constitution e alu e faukua le ao le malo now o faukuanga la le afia ai wa kakaunga o e faise wa langa faukua o le ale faukuanga nga ke avea la o fionga ile manu le malo o feio la o esa prime minister o le pasia la pakiki ia ama ko le fola faukuanga il fa pala ni o le advice lo nga ka u le malo ai le alu ale ka u le malo lo pasia ai le alu e fa komu ai le alu fa komu pe alu ka sanga e fa yum palmi yes no so ko e fo i mai ala e to e fo i mai lava i ka ngaka ia potential ka ilanga ile mafainga alu isis ele o tu mla i mai o se kai now aoa ia la mea legality walanga ka kulia le upulea le nga fa mai fia me e tusa mata iala o le faavai constitution o ala vaenga la sa pela mai le faavai o mea o mai sa pela mai le faavai e o ofo i le au mamado le marore ia kaua e muli ka i fo i o nga kiuke i lalo o nga malo si anga lai au mai le faavai e le ka fili sa ungoa le alu ale au mamado le malo matu ufawina la na malilenga tulo manga ko mai fo ilanga malilenga lenga walanga e ka kire ko manga ko repeat sa mor mele sa ku mua o le oso mai o langa ko e swing o malilenga ai avero mai er famsingonga kulo o le moni na tupu na faya ina lana malilenga o mo mai so tau tele to e mana na ola inge malilenga e uma enga ai ko ka ela mai ku er famsingonga al malilenga lao a makusa wa ka uma mai ai foi se vaenga e ka kaunga fa ke la fionga ile ma madu le malo ile operating o nga kiuke ila long fa kuanga fa sod kura fongo le nga ka uma mai ngai le ngofoa a o lo se e lo pa inga ta to malolonga foi mai ko fa o ka ko fa sod ma ka pula Bole mamalu le haturu o lo fea fioa i au kilani ni usila e tausa i lia ni la e Samoa mo so se wha tasinga. E ala i alo alanu ese ma me tiafu wha pia la e mo tamaitai ma whanau. E tasi lava le fele o loa i au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse Markel Town i le Malai Valele. Le e Veni Pacific New Zealand. SMI. Soi fu manue malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa i nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani i tangata uma o le Pasifika. ICR awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fesoasoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Le quick freight o se au nanga vave te whaatutuaina, a wāle la foina o la container, po so se whaamuhori e wā inga i Samoa. Whafasauta iwa au i le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu walu. Le quick freight, au nanga vave, te whaamaria lotu. Talo Falava and welcome to Rooters Barbecue Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919.
Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Taimaro batira o suma 5 minuto wa te el suma lua le te mau tatou special update ya ona fa mai ale le vanga fo yo le auli ya matou I New Zealand nei. O vainga ia e fa tape nai tatou. E fa fo sunga le tatua male tatou porkalame. O vainga nei e fa tape nai tatou Samoa. Now the question is o avaenga ka fa ka pengai. Tatou fa tape na o le tatou wo le fainga palota. As of when o le tala le fa vai e kakau mai le aso e fa ka ape ai le parmenge anga ile e kaunga kolu masinga e fa ka pengai. No winga a fai o le tatou tilo wala le fai me a fai la le la fa ka ape ngi ya me yongi Julai Augusto longo winga o fai unga Augusto nga ia September wa tintin ka ko paroka which is le ya taua ua miti le leile umi leanga sa ungoa i eri komisinga o whainga paroka. By September, already le lola fau. Le ala ukere iropu la mea renga pole fufia me le mea. An koe whapovo mga sa ungoa whai e mo mai lungar kai mire le ready. La wo mo sa ungi lola koe. So, whichever way it goes. E ready an office of whainga paroka. E ready an office of whainga paroka. Paure mea ole alo le tangata sa ungi po koe ready ronga I ku malo mo ia. Mai kalwhenga fo I koe nga whainga paroka whapeu. Mana ia. Now, to e fo I mai le jana I le fautuanga le la ave le aore malo. E lua haka ngaka sa moa pe ni tatu whasoa. Wa uma fo ina whamanini no I sauni lungo le tatu purkalame. Sa ore sa unga sauni. Wa whaiso se kai kalinga fo. Ai le se ya me ia mau te whasoa tuai. Le wai ua mana tua mai fo. O le ua kaungu u le kaungu unga sa ka kaunga happen. Le amakangor kausanga. Ale atua. Ai sa koso ale afaloloa ma whalo e fia me malanga kua ongo le afaloloa. Ma whaakua kuai. Ale wai ua koe kaungu ua le kaungu unga sa kaunga whai 6 months ago or 4 or 5 months ago. O le wha vai ma malu o ia. Kolo. Wha se e kua ngadu. Ai su mai le la aulia le mari e koa. E ka I wha umare wha le paia inga. Ai wha ia kulava e le ma whai lava. E o ai fo I le to ono lea nga kukuri wha kasi. Kei roa ma kua mo musua. Whela le ua tau iai. A le ua kaua I le pasio le pakeki. Le la waifi. Waifi le ka inga. Atu la I le fautuanga e mai le ao le malo. Ora ka ngaka sa o ia lai lalo le whaavae ma mita atoa lava tusa o na whailoa mai le whaavae. E whaaua ua ka inga lea. Ora sunga la au le maria koa o lai le majority. Mana tua mai se I koe vali aku le mea lea. E le rua se furu ia le fast party la iai le atu. Langa ele I kukuria le koa iwa. E to arua se furu mara iwa. La ele skara ko ibanga ile office of nga paloka la le fast. Ko la foi le skala la le paki. Au mahe ana fa ile tatu sa ile linga. O mahe ana o in ko au I merpone. Sa fa ila u la no in ko ala vaenga le sa office ringia le sunga ya va awa to fa va awa. Wa o yor fa ila tusi. No office sa o ya ma fa so wala ngala I merpone. O la office na ave ya va awa. Liko li I wha mau maunga ofisa o whainga paroka.
ma fa mau maunga ar ko organizations ar fast o fea la iai valasi o fea la iai ia o kangoloa la umar ko iva ai sau de tadia va au asiata o laele stala i lalo le vaenga fa upfai ar fa tu ile tu sa mutas o visiri ro o iai se fa mau maunga ale official fainga paloka o apa kia fia mema ai akava au fa mai ele o to iai tangata na ile fa tu ile tu sa mu ile paki wa vai la ka ku iai o mo remove o remove ese o le mele le ku fa ko ile pisa ko o ke o fo a o ngi ka ka fia mema le fainga ele o ko ngura ko ngoa liko li o fa mau maunga le official fainga palota o lo kau ave pele fast government ai o for nga mele ile skaringa ele ile skaringa le na ia te wa ia le na le te mate valia tuai tu langa fo ile le tu lo le ma maru le malo o ki roi mai mo mai por kala le ele o se si tu o te yo e fo o ia e vai ngor kanga ka kuro e tato vai nga e foi kai mi ke fai un ngolo fefe malo musu e lusi e lusi ko finga kere o ya oi e foi kai mi sa e sa si mo ai ko mai ele tu le vanoa e ke kango ko fa sa oi e peia o e ka ko io e uma wa e ka ko uma afisi de ku ngasa si la audi e ko ke io e uma ia ka ke io e uma i ma fo nga yo tangata ngasa si o nga ngofo avela nga fa alo ia fia me de o ke le ngai de mau kulo ai atu fo nga le atua ia nga la wele aku ko kupu ia ka ko lo ai who really fia me is yes, wala nga nana fasin ka ko ro nga power menta na to sir fia ma ko ro oh she was a good lady ile shadow kula ep ioi ai nga aleu me ia e to te sir fia mo ma to ro oi ko ngwale ka nga se ka nga mo e lo fa mong pes ka nga ka manga ku fa piko nga o ia lava ia ale utupu mai ile leanga o langa taitainga o langa taitainga le ua mafua na faale tonu ai le paia inga le fainga al vainga fa ufai ese mea le aso ngai o fenga o melo kupu o le pasia pakeki ua fai se mea ua ese mea ua fai ua ele se nga kakaru ai foi ai mai fapengi ele se mea nga fai ngai longo winga ka ko pape foi ai me ali va nga fai mori me fai ora fa fe kai o le pasie pa ke ki mai o ai se me o fai fa fica ule ku ponge kai mi so ia lo le fa vai wa le sila facility le atu e ka wo fuala fa maka e ka ka ule o le malo o nga amaisa nga malelenga e kofi se ke teika pe e te tau ona au maila na malelenga e faa wau e la auri le fainga malo o le fast lenga o le si fesiri nga le atua e ni te ke teika pe ni nga o le suia nga o le vifo haka ika i la auri la iei ko rua iwa lai form up per kapingeka o le fesiri nga o le awa o le kau e paua le vaenga fia mei ave i le au le malo o fokua mo feio la pakeki o feio la government mo le si me o le mings ka mal ko ifa a foi lo te fai atu e le si me ka e le si me ko ka fa nga me mai ya o la auli pa mia fa ka ko la auli fa ka ko maua langa sui pa mia la yai ia aranga rosa la yai ale la yai ku u la yai ia le o kala yai ia o ngisemo wa nana mention atu na tangata nei sa pale coffee mingiska o la yai fa mata o le ale move sa o kong fai le move nga ele se ke te ka fai a fua la wo ye mings ka ko iba pa me sur ko ngole lai ko kele mings ka in fa maro lo ko o la mings le potential mings ka pa me fa ko mings ka fo o le tari sa o ale na yo le mele se te tauna na to to mai lang o le fa vai o le fa vai na nei o na wi ili la ia ana ona oto atu o le fainga sa o nga ka kaunga ka ko me ia ele se ke te ka fai a fua mai mo kwa fisingia la va se si fai unga ese man nga fai unga o ile na mafua i no tango i tau fa matala tala atu
who is ta o le mahalo now o I le anga aka ko e le me ka o le me sao e le me ka o le me mangaia o le fisiti o fiala aka o ko ile fa ko fala inga ale au mamalo le malo o le aia fa ia le me sao e kusa malo le fa vai whoever comments the majority or the majority run na the government e kusa o le fa vai o Samoa 27 upwards. Os kasi me foi isa ka ki ka pole menge. Wa se sero lang fai unga. Ka fe ko ngingol ngo fo la malo. O la le malo e fo. Ai o ya. Yo. O ya la ku puai. Le a jaua o le ua manu mai mo o loa le tau tai ai. Le mele sa ku pui yo. 5 years ago I le force 5 le ngā kua kura e pama ioi leu ki kau wāre lai ngoa le na watu langa nga wha makala le melea e le kangaka ngari makamakau I ai lao malo ia so e leise si o le a koe pepelo peo mea la whai wāre me foilea e tawana whai ma tau sao atu a wainga I koe whi arau whai lau ri I heo mai whai mai kala wha makala ai ao inga wha kukuru mo wha masingonga tu loua o na matua kuluku le pēring kangaka e wha o ngāngi roku ia ioi ava ku kuru mo famasingo o ila e mau ro mo pero ka vivi mar ka karo mar ka anga pongi ai kuru mo famasingo ai pelo yang foi anga fi ia mai la ka o isi ia le ioi o le winga la le Samoa ka tau fai tatalo ka kalo la ngai le fai ngofia nga ruenga na malo ele lope muri vili e fia me fo kuanga a wo ku ir ka vale e mau kingoa na wa mo e di mong ngana e ku hai ku la epa wa fo ilanga le la iro di mong ile wa vala kai mi mo wa ia ioi ke lo nga ru ese mar fa fo mo di mong ko ngor ka vale be ano nga u kai vai lit Fatoi wala nga le wa ai wa ata ai wala e palalasi fa akasi ya fi le palalasi mai o mea o so le famsingonga ai palasi fa fose wa ke ifia me o matua fa te ia ilana ile tulang to te sirfia o to Samoa Ryan, do we have her last speech fi me na mi mtaafa silsila mai o inga o loa ai le whaake ia wa kau le mau mangaku ai sila langa body language le ai ma se fia kilo le fong whakalai o ilanga sa ularongo o morfo yeah let's hear this her final mo le luafe lo lima luafe lua ono apasia e fa awau de fenga malo ne ai a le pasia pe te fea ya fa malulu atu langa o le utato filo imaru se tau fa sa o tato kiripi mele maua ile o misari o ko fenga ruanga e misari akako la on holiday ai ngai aru lo ya malulu atu ya ono espero feto stamo Ryan no ele mam lamar fa Samoa e tau fa ye mele fa kom singa Samoa fa yo lang fa liu ya ai fa malulu atu a fa yo le sa to sila ile fa il sa no nga fa lana sa no nga fa u lenga ko ku o yer fo fa kala ile va no ina o uma na fa ile pa lota tau vala au o feio uma o feio le tatu wa paketi le sa tu o ilo ia ile ava no ai faila na saunoanga o I na o ilo ai I think that one yeah I think that's the one famor mole towards the end her yeah let's start from there Ryan there you go after tele le wa fiunga le fong fitalai mo le ava no wa mai alfa nga soronga tato ta upu ya lo mea ile finangalo faadia o le mauta e tu sa mal tu la fono lo la fono ia ma o manino lo tu finangalo e o fionga ile fong fitalai ia fa ftai mo la sa noanga fala e au
Ia, i le nganga lava o le tātou ngā lue whatasi. Lau pionga i le whangwhitalai malu o parlimeni. Ia, peo na wholisia i le launga wha-minista. O le taunu unga o tātou o ia i le neitai au. Ia, o se taunu unga sa mawhai o na tupu. Ia, leo ku whaatino, mawhailo, whaamaumauina i whaamaumaunga le tātou parlimeni. Ia, e talia e le whainga malo. Kai. Ioi. Wa o le upu lava lea sa tātou talanoa i le amatanga o le tausanga i le tātou ngā ruenga o lo whangasolo. O le whina ngalo o le parlimeni. E whai ai le whaiunga o so se whainga malo. Pa pena fo i le whainga malo le nei. Ma o mātou saungi e lau whionga i le whangwhitalai. Pa whitai tele i le lau whionga i le whangwhitalai. Pa pele malu o le parlimeni. Mo nei tausanga sa tātou whenga iai mo le ngā ruenga. Ia, o a ia mena tutupu, ia, tātou tuua i le fola o le mota le nei. O le ua tātia lo tau whina ngalo tātou te whaata ape ma whaamuta le tātou paia inga. Tātou whaia ia o lea. Mai al ngā ruenga at parlimeni, le u whaatino. O le la sanga o le aso ai. Ia, la fomaya lo tau whaatuatuanga. Ia te au nei malo o le atau ape la sanga e tāpena ai. Sa tātou whainga pālota. E tau ala i se whaatuanga mo le ao le malo. Ia, o ni fuafuanga fo. Mo le whaamasinonga. E mawhai ai o na whaatino lo tau whinangalo. Ina te iwa le toi maua se awa noa. E sao noa ia le whionga le minista o le soifua malolo ina. Pele i whaiani tātou upu tau mawhai. Ia, pangare ala o whionga le whangwhitalai. Ia pela tātou te ape o nisi mea. Tātou te nofo pea i le tātou atuno. Tātou te whaafsanga i pea. Ia, o alaba tafa o le soifuanga e whapena. O le anganga o nei ma le whainga malo. Ia, ta ape manuia. Manuia o tau whaiva. E ta alonga o le a tātou ta pena ia. Ia, muri tai le alofa o le atua i whaamoemoenga. O le a whapena o na ta pena ia. Ia, tau e whionga i le whangwhitarai. E le whaamata whauloina sa mātou whaamataranga. Na al whaaftai lau whionga. Ai. Whaaftai lau whionga le tai o le itua ngai. Whaaftai fo i le lai tū o le tātou bāenga whaupu whai. O le whatuatua i le tua samo tasi. Manuia la sanga o le tātou o atu iai. I titi, pētele. O le iai whaalinga aloa ia. I poloa inga e tau wala atu i le tātou ao le malo. E si le fiai i le tātou wala. E whatino ai le whina ngalo le parlimeni. U whaaria li tai au. Ia le tātou kapeneta. Mori sa mātou upu. Whaaftai mo na ngā ruenga. E mo i o le taitai. Ai o te moni mawatu. Tau sanga e whaase fulu. No tau tua ai le tofi whaipule. O le ngā ruenga whaare malo. E tau abe minista o kapeneta. Le minista malana mata ngā ruenga. Ia i whaiva o le taitai. A le wha ngā ioinga. O le malo. O tau whionga. Lango sua iai, paululunga, vaenga ese, o lo whaatinoa le au nanga ale malo, whaaftai tele i lo tau pisenga. I nei tau sanga sa tātou ngā lulue ai. Ia, whaangatai i sa mātou whaamatalanga ma le whaaloalo. Ia, manuia, ia, toe la sanga o nei tai au, soifua ma ia manuia. Alo, tai, tau noa e lau whionga te matai pāpia. Le a daua. Ai tatele i o tu isi sau noanga. Wa se sila o la sau mai tau le. O le sau ngoanga wha maa vai. Ia, o wha maa vai le malang kof palmia. Mai le koe palmia. O la sau mai tau atu le. O le makua le sau ngia lava. Ele ka pena. Fōringa wai le pe wakei. Wakei wa shock. I mai ka wako wa o fia me fōi.
Ese foi mai o langa sau ka I kere fo kemi ka ke look forward ai langa a ko ka ba ai le se la nga sili o maka nga ma le anga o fai fi mi mo ia ka wanga ngai nga la ku saungia il mero kupu ma saungia so se kemi lava e ave se kofa mi mongi ai no kum kwa o kia so o lo wingo la tala le atu ele se o lo fa ngongwanga not for once wa really nga fe mai ile aku o fa mali ile aku la no mana o sa mo play atu fa masingo mai o e pe o upu se no so o ile la au le mali to o fea le fa ka wa ingo kangaka ko kiki fa duas furu kulo nga fa kai fo fe kalai fa kai ka ko palmenge ko fa kai langa vaenga ilanga kapengeka Malelaiku. For the first time ngo foi ko acknowledge e ko kongu ia le tatou fast fa umaro man kala sa fa ilalo le ia fe se fa kai ku kuila mamangua o e nga o manga le ka ia usua e kele ilalo le atoa sa moa fa maki ki e fainga o oe e sauingi usila ngei fa sa vali oe i le ka peka mumu angi usila nga mafua nga loa ia e eika nga ka kulou feola lea ngo sa moa rei kukongo ngi usila kulou warpa ia maurunga e alu i au se ka lia o le mea kasi nga fai alu i Amerika e alu i Amerika e koleki mai ei kulou o le mea kasi nga makua faafuaka oe i ua i lea monga le au Amerika kulanga o le laku fa mausinga o isi o kamawhangau pei o siaro mangisi o skeke esa e afi they even a maile le FBI escortinga oe makulanga fapenga ai mase la ko sa ko wanga ye lungo ma salafa ai uma e ngala usa wanga fa ai ue unga piu masa uga fese e fa fe kai ala ku a singa fa ko singa fo o ka ko sa PCC PDC pe sa o e ui o tanto fa ai tanto sa mo e tu ina ave esse ale mamalu le ku kulo se i ese ai fa makira mai nga tintang tuloa you know I'm saddened lango meia ngo umaka yang le kaya no fa pea okay afe mai ile aku fa ko ese o sa moa e kiki fai kama o ka ko po le malea ai e alu ila lo mai fa ko ese se ko e fusi e fa ngalo ai ko sisila ko i fa o le mamalu mo le mesa ia langa fo inga la ko mo fa sa usili o na manatu e toi tupu le mele sa le vote of no confidence o lona manatu le na e toi tupu i e le pasia fo fa pe e alo lofa e fa ia e kanga karmia a vai tato a wa ke wa ngai ngo nga ko e pasia le mo yo kule pa mara vai vai la i ta le ai ma se kai mi nga fe mai da ku ya se ka ko wa fer ka ngo sa wa ngar kai ka yori ku ngai na ngo tatu por kala me tatu tele fa pito manu ya tasi ai sila e nana fa ya tu la utala la nga po le ale luka o kulanga se va ile aku ke pa ile aku ya ava tu leva noa se ku fa funga fo isko inga sa nga ka fa kasi gange yo wala vale ke show me awange o ya nga ngi pokalami ya let's hear sa nga mo me sa nga fa ai o kai kai ya tele tu ngai Palmia malan kapeneta e tenane foi le mamalo tato palmene o te tula ia tulava maleava tele e ale tapo inga sa moe on tulanga falupelupe e le fio ngai le malo tato malo la fio sui tofia e fa pe foi le tapo inga famslonga a mai se sa moe on tulanga falupe a inga malatu tama fa pe foi tu momo pule tu au malataua inga tai
ma le va'a o fonti. Ta po inga fo i tatou usua malo i Samoa i sae. Ia a wale te fio le kovana ma le kovana lutena ma malu i Malta e lua a faitu la fono le presidente fa per fo i te fono fontalai ia pa ia fasino le falanga folu ma le nofo mapu ia fa per fo i ali fatu il motu to o fale ulo ma upu il malu tele o pa ia o Samoa mai se tapo inga e au ma ia me uma e lo fai ngalo pa ia le tua lo o la to fa no malu a wale manui o Samoa o le taiao esel taiao le nei e le fa fonga mai a Samoa ma o te manatu fo i lo fionga le fonga e le fa malo atu i lo fionga il te ino il fono le nei le pare mia ma le capeneta e la to ngalo fo sa fatino fa per fo i to o Samoa tono il tato motel nai tu to tele ia malne fo i tu to i titi e le faingo fie le no fo inga le nei no fo inga le nei la mata mai ai e le ano o fa fati ata mai tele ia vaenga es sa tato fetongi ia i tono al Malta le nei o ia anga masani e tasia le aunga e manuia le tato atunu e fa fonga mai a Samoa ma le tula mai o le mamafa o le feitau ese e le tato pulenga malo o le tato ki le lalanki fa malo lava fo il pale mia ma il capeneta e la to fo i tau mawhai e le whaingo fie i a ngā luenga sa mātou i nā fo mai tele i a whawhita au le whangai pēr mo le tātou atunu e le whaingo fie fo le tātou walo atu i lumalai ona o le taimila nei umatua maua ea i a whasuia inga o le tātou soifuanga ai amata mea mai fafo o lo a whaina ai le tātou atunu e te le ngā luenga e tau na whai o la fo i la se mātou mai a le atunu e le taiao le nei e iai lava e a fionga le tua e le matete inai i tātou o le na te iloa le mea te tau na whai ai le whaia o le ang sala le la ilo mo sisi o le afo i la i a tulanga o tātou tau nuu i a i taiao le nei e tasi alta i ala o le na te si le fia le mea te tau na whaia le whaia o le ang sala le la ilo mo sisi mai le se so tātou i fianga sala e tātou te mana la uma e sa ili le mea o lo i a i la mea tono o afo i whai unga whaingata tātou tu i le tua na te o meia i a manatu i te iala e le tātou whainga malo mai se le tātou ala whaibatu whainga Sau noanga le nā le tai o le tua nei o awanoa na tuu i ai ona o la ua o lo pale whiangai tu tono le mauta ia so whaiso o talu ona pale mai le whatotua i le tua sa mutasi esenga o folasanga a kai le winga o la tala tatia ia i le o tala noa o winga ma mionga wha o loa ka uofu erko inga karu a o le tau te o i le meo le tangata e te tāpena i so se taimi peke palasi peke ku ka penga langa o i e fua ki airu urang kai kai. It's a formal speech, also very political. At least o la sa ngo mai le awala pang sa ngo mas kai kai. Ele per sa ngo ne fai momo. Ia maua i loa maleva noa sunga lau le mali toa. O ia na atoa ia isa unoa ngore mota. O le kau ke kuri makanga winga.
tai nei e tolu Yeah. le ai fi kong yai o le ala ua mautinoa ua feo lesi lono winga sun ua le koe la vea ia e umolole male lenga le ale ar malo ia fa to fa ua le to ia o se tai le ka karango yai ai ta tia mai lope ta o to mai lona o to lua sunga la ule male toa ia mari tai yo le toa ngai o le sau noanga fa ala i au mar fa malu si au lea ale tai o le vaenga fa fai le fa to ile to sa mo utasi e tali foi tau wai ina ua oso fa ai o le fau le fa ta apeina ma le pasiina o le tala o le tupe ilo na faitongo mo mo sunga la ule male toa fa mo le Ryan mato fono fa pi o le ua pe tau I fola awa tu lenga masau noanga fai o le nei pa inga o le ua sau noa le fionga le tamaitai pale mia ma le whainga malo o le foi ua sau noa le taitai o le tua ngai ma le tua ngai le malo ai o tu la iatu la ua fionga le whangfitalai e whai masui o le ainga o le whatua tua I le tua sa ma utasi I le to e nā ma se la ina le mata upu a mato mau ese ai tonu le mota whanu. Whai fol tau lau mea ma loi fonga. O alele ua e le whaalele ngā fulu a tau tai o le vasa ma tau tai o le vao sa moa ma lau wha fonga mai le nei tu lau le aso. A poi vangana pai o ainga ma la tau tama ma o la tau ainga. Le uso ngatu mo mapule tu au ma la tau ainga le tai ma le vao fonti ainga o tupu, ainga o nofo, ainga o papa, ainga te whai wha. Tai nane ainga na le ite le malama na e mo le malama I saua ma tato I loa le atua o le wha vai I el malo. A pai fo le tato motu I tutuila ma manua o le uso. Tino toto ano a inga tato. Sa moa malau whaafonga mai nei aso. Asu atu mai malo I puenga. Pa malulu atu mo mato whaamali atu le tūlanga. O tau whaafonga iai le mea o iu iai le fontanga sa moa. I le nei pae inga. E leo se mea lea na tatalo iai le atua ina ia tupu. Sa tātou tatalo I le atua ia tau nuunga o le ana whiriwhiringa mo sa moa o le alea. O le whaatua tua I le atua sa moa o tasi. E o mai tau awe le atunu. Pei tai. E ese o tātou manatu. Na o le atua e pule. Lau whionga whangaftalai, whaaftai atu I lau taitainga. Aftai lau whaatotoa ma lau furifuri lau mamafa. Ma lau wawawina o le fue labe o Samoa. A wal whaataun wina o le nei pae inga. O tua atu o le sou ma lau loa e te oto ai le taita folai. Folau ai Samoa. E le ese le upu na whai atu ana nafi. Ese le tai au nei. A whai wa vāwha ngā vā. Tātou fo I le atunu. Tātou o ia Samoa lo ia le pule. Na mai a tātou. A whai wa leo ngā tasi putia ma leo mele fo I le atunu. O ia Samoa e maila na pule. Whiri umai tātou te sau whawhai le ota le nei. Tātou muni muru vai ma wauna le atunu. I le whaataua le atunu I ni tupe mani te mau ainga. Ai whai le mea sao pe msao noa le taitai o le tua ngai. O whionga ponga whetalai o mā na o le tai au le nei ma le aso. Tātou walo I luma. Tātou o e whesili ia Samoa. O ia tātou o toi whiri mai tau awe Samoa mo le rumanai. O na sanga tonu leo le tātou whaatemo kalasi. Lea tātou te lau viru iai. O pawhaiu, whaamanuia le tua I o tau whaibalo filima. O le mesa tātou lulu, tātou te sele labai ai. Ai a whaisa iai sao ngā mo le tau tua ino Samoa, vi ia le li, ilo nā lofa mlo nanga le rei. Pa tai whaiu lau whianga te tai o le tua ngai, ma le tua ngai, pa whetai wau tau awai mai le mesa mato wau ngani atuai. Tasi tau mesa o le umar pa inga nei. Pa manuia le tua tapo inga Samoa whaafonga mai, Samoa nei, bātunu mamao.
Ai mai se tapo inga mau Samoa mai le mata sawa e oso ai le la se e pa ia fili mapulitu. Tato fe loa i pea ule ea. Fa malama tidi atu ali tala tu pere li fa tonu ina. So i fua mai Manuel asu. Ya. Kua. Fa malo sa noa. Ia. Ole ato angale na o saunoanga. Tato a veo tai tai. Yo sau kai. Wa pa wa yo kai ya ese mai. Ai si vetu la utala no o de wa ma de ma yo to repeat ke mo le ya. Iku ngai ma iku. La foi ku ngai ma lai ku ngai. Ewo lu ku ngai lang ka e la uti ah. Eu vou ir ao Sirfia lá, o dia que ia dela anga, ia mano le fa vo normal. Sao le lau mo ki ngongi ya, wa mo mo. La wa ia ku pe o le ka ko kilo el palmia. Ma sa lang sa wanga. Sa wanga fa palmia ia mamalu ko mai. Le vo sa ngo mai la o di pe fo dinga mai ko pa ki. Le wa manga ia la va fong fa le ko. Ia. Le sa ngo ka le fa mai. Fa te ia tu la sunga te le to ngai man lai to. Ai fai ulo fa mai ia fa ka ku ngai ku ngai ma la foi ku ngai. Ole tau no ngala te tau na tau to ai Samoa. Lau fa fonga mawa. Wa le la tatu talia uma male lenga. Ale au mamalo malo la walu susu ia le fionga ia sa fa pito ia fieme. La ua fio ia lo fokua le mamalo malo tatu fa talitali ile male lenga ole au mai po fea e ta oto ia. Ai itu olo o tatala mai mafa manino ia le fa vai. Ola la vale lu su marfiku. Ele kau foi ese que teka. Ola lava le fai ngor malo. Pa wala ko inga male lenga pe ata to wo fa fai ngofie me sa. O le suma yo le malo fa be mai fa te telefie me. Eu ole pasia la ai ona tu sai ma o tiute ma o malo si anga de mo ka ia ya le fa vai. E sa ili mai le fai nga malo i se vaenga o lo ia le majority e te ia. Ai ki no foi oi. Ele ka ko foi nga kana le malo ya fieme. Ele se me la lo fieme long finga. Nga le sawa coffee lo. Ma le nga ko. Sawa lo coffee lo par mi fo. La auli. Pale mia. Fai ula yo ta por kala me fa bito wale felta tu te ya nani. Ya. Tau te o ini sio vaenga. Nga ora ka kuikia. Ka kia ke teka. Takia, waile wai te wa ya alu sa o ya lo me. Kangu ke te. Ave ser ke te kai le mia o le lavar ngumela. E fa wa wai se ya ka ko kau pa ile election ya apelila. Ku ke te ka pusa mali o ko ya local ke te ka Samoa ave se ka ko ma fo ke te ka. Se vanga ola o la wodi i o mo kai. O le or maro yo. O fa la mela. Leo ye no mo la wala ya no le mo to le on malo. Local ko pa. Lokal pa awang e koe fosia pe me kupu mo. No, sa tau se tau vali ka pene ta fo. Ka malo loi tau ta pena mai lo te ya ina ni. Ka pene ta fo mo fa nga malo fa awa war fast. Yeah. Pale mia, o ilo pale mia. Ko fo nge o laut. So nga laut le mali to. Ma laut. Sui pale mia. Wa ongo la we sui pale mia pa ki. O la we sui kai. Ave foi la ye. No, ave foi ele sui palmia. O sui ta yo tu. Le yo ko lupe. Onsemo. Leoka. O yo leoka. Leota laki. Ye leoka. Wala ngo foi nganga. Ya. Sui esa. Ya, palmia la auri sui palmia leota laki. Ya. Ole ase tu langa i mingi sky to tonu le taimi nei. Sui. Sui. E ia si te tu mana o tu pele va no ia ta te fa ma va nga wala nga lawa au ta ia ono le fa msidonga valasi 50-50 okay o foi le sila tu no latino o ile le wala nga va ko nga wa so tono na ia o come ki ar sui mai e analosa tu o laki moripola le laki leota laki sorry o ni semo miska kupe sui ko fo ia ngarosa ko aro ngarosa nga oi tu pe la okay aya ia oi se miska ese mai de ko so famsingonga sui vasaki
Oi desi. Leo oi lang bokuri leo. Mo kingor sui nga. Mo au sui leo. Oi aonga. Aonga ko sui. Se ula. Ia. Ko sau se ula kong. Ia. Sui longa mingiska ele pe fa wau. Pa pe ole aonga. Aonga fa wau. Ko so lela kakarangor ko iva re kakarangor. Ya o fangi ka ko mafuri fa pera mkwa. Kuri ko. Mela ka ko ki. Ka. So ya tia uia. Ata tolu me sa se ula yone fa wau. Miska aonga. Kupe ya lau ki muia me i angarosa. Ia. O ngaruenga me i ku. Me ia, ma ngai ku. Me i ku u ngaruenga. Leo. Sa kaka mo ale monge kai. Ale. Ale. Mangule fa fam singo kai ni. No can punga i leo. Ku nga ale nga. Mengiska o afo pisingisi mala manuia. Koirupe. Ia le koirupe. E shootinga ia koirupe. Ia. Mengiska o fatoanga ia warangari la par miela audi. Mengiska fa ko anga me i mai masinga rupe. Mangai. Mi won milionga fo ia. O milionga. O milionga. Fa maro lor mengiska la ingi. Oi la o milionga. Aves lang aya. Ese. Avesi ranga ia mai ranga ia mai foi aku adu fa io o le to ros furu o ma le i fast e ai kanga kai o e promote lunga e mingiska ai fa as mingiska rang uma mo wa kusa lava pela ki pidoka le ke te kai e ke le lava la fa ngol malo ye ke le ele nga kai le fonga ngele il coupe Luciel malo yala nga coupe mal economic growth malo e me fai anche kinga le pidoka le fai nga malo pa le ka ke kuoye so ia tia uia la fo e tele la nga va la to tele tanga taya nga va e to ave i le initial portfolios e fa au wai ia o la to fo ila se e to i vala se i fa mingiska e fai anga suisi e fai fa au wis ina ia fa mai ai pel pa inga ia la tobia o le toi foi mai ai tu tonu e pule la ku wa tato update on the team mangai se o ka lewo ko ka sala le pisa mo ba nga fele na male ko vai lar ko ngor sala mo ko la nga me le ko sala le la tato fa tali de mal le tato fa talo fa tasi ele fa ngofie le nga e ma fai ona fai le me sao e ma fai foi ona matua te pe le TV ai fai le me fa fia il tangata ai tato tau mo fai tau te talo ma le talo mo le fionga i le amo malo tato te talo foi mo le fa masinonga o nanei o le amatua au ili e tūlanga o le tato fa masinonga ia o to tonga fa apitore na tau te ia ele ia auli ina ua tato no le tula te tolu mi tali tula tasi tato felo il tal fa ele tato proclame masani to te ia asia tamli atau de taimero to tonga so fu ama ia nuia SMI. Manu le hatu o lo fea fioa i au kilani ni usila e tausa i lia ni la eisa moa mo so se whaatasina. E ala i alo alanu ese wa mitia fu whapea la ei mo tamaita i mawhanau. E jasi lava le whele o loa i au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse Marquette Town i le Malai Malele. Le e Veni Pacific New Zealand. Welcome to Rooter's Barbecue Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919.
Le Quick Freight o se au nanga vave te whaatutuaina. A wale la foina o la container po so se whaamuhori e wa inga i Samoa. Whafsota iwa au i le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu waru. Le Quick Freight au nanga vave te whaamari e lotu. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up guys, Lupe Soraina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV.